Kuvuka kwa Yesu kwa hanue kuvasaya mbe wa yuko azamu isi. Dufashi rujiro Yesaya 7:14. Handits ngo ni sayo kizatuma. Uwateka abwi ari wiyuza bihira ikamanietso. Dorum wari azasama inda, azabira umwana muhungu amwida zina amanwele. Akamiza Yesaya 9:5. -6 inch yarahanuye ati. Nuko umwana ya tuvaki do or umwana muhungu. Ubutwa buzaba ku batugu bai. Azitwa ijatangaza. Umujinama, amano ikamai. Data wa twizu horaho, umwami amahoro. Gudageka kway en amahoro bizagwarira ku ntibwa de widi enabwami bidouble. Bidajira iharezo kugira ngo by bukomes. Bibus hijakais gukara manza zitabera no gukaranuka. Uhu nun ukajiza ateka rios. Ibio njibio wateka ni ringabo azabiso harisha umwitwi.